lo umaia lo langi. Masei e mafutaina le Sauniga a Failauga. O mātou o mai, mo mātou loto whanau i a te oe. Se ia e fio mai, se ia e whamanuia mai. Ina ia iu, ma maea nei Sauniga tau I Lauga fio. I lo lava suafa. Amen. Nā fia whamana toa tu tātou e kālesia e whaiere Sauniga o leo mon mau I le tūlai tolu sfulu I le awhiwhinei awhar tolu I le auri nei e whaiere tātou Sauniga o le e wai. Au te fia si tia mai, si tanga mai le tusi salamo, se lau tolu sfulu ma le vanu, arona whai pu mua si whangata mai le whai pui tolu. Ia e whai matai ala I le tātou Sauniga o le launga ua amataina nei. Whapea upo lo tusi ai. O te vivi atu I a te oe malo uloto a toa, o te whai pesenga I a te oe I luma o atua. O te ifo I lo malu pa ia, o te vivi I atu fo I lo suafa, ono lo walofa ma lo wha maoni. A wawa e whaasirisili la wa fionga I lo suafa uma. O le aso na o wana awa tua I a te oe, wa e tali mai ai a te au. Na e whaatele ina mai le maa losi I a te au. Amen. Avea ia, ni mai ngai titi, wa usi tia mai o le Fesolai mo ta vita. O se tātou I inga, o se tātou whaamanu, whaatasi malana auna re nei tū la tai au. Ona o le mātango fie, ma le mātalasi o le atua o lo tātou auna iai. Nei kuata o lo tātou sue ina ele tusi o salamo. Ia ele taritonunga ma le whaamoe moe. Ia I lato uma o lo sue ina le tusi o salamo ele ngata tātou e kālesia, I polua nei, Ia lana e kālesia le alulangi atoa. O lo whamanu ina I tātou. E ala I le toe whaamanatu mai a te I tātou. Ma le toe whaaola mai I to tono o tau whina ngalo mo tātou loto. Le tā ua ona o tātou whaafo I ato le vi inga I le tua. Ma o mea uma o lo o tātou maua, o mea uma o yo tātou lima, e o lava I lo tātou malosi ma lo tātou wola. E ao ona o tātou toe whaafo I atu I le atua e whiai mata ulanga le nei tai au. E le whaititia larvi inga, ma le whaamanu I le atua soifua le langi. Ona o lana tausinga, o lana puipuinga, o lana au te itai I loutou soifua, ma lo wola, o mwhai ei ona o tātou whewaa ia I le nei tūla tai au. Mai ai se isi mea tātou te whaia, tātou I lalo I wholona malu a toa fo I mai lātou o tāpua I mai I lunga o penga ta whailang. O le whaafo I leo le vi inga ma le whaaftai le tua. A wā wa siri ese lava ma mātango fie mea uma wa ia whaia mo I tātou. Le fo I tūla tai au mātango fie lona sa pati. Sa tātou mo moe le pōna pōe au noa mo sa tātou I loa. Ia pe tua mani ane ne tūla tai au. Pe te ane, vi ia le lofa ma le anga le leo le tua. E le ngata ui o toi whawhangu I atu tauma. I are nei tai au mātango fia wa I taitai mai ai. Loutou soifua ma lo ola. Tātou tāpua e ma vivi I a te ia. O mai ato anga re tai au, tātou sauni, tātou te whaanongolongo, pese ale fina ngalo le tua mo I tātou e ala mai lana auna. O ia tofi lima iai le nei tai au. Na te whaaleolo na fina ngalo. Ia o le whanau re loto nei tūla tai au. Ina ia vele tātou tāpua inga, e alu I fuai se asu manongi le lei I luma re no fuali I o le tua. Ina ia mula tātou tāulanga re nei sa pati. O te whai masui o le tātou tofi whirwhiri o nei tai au, ma se fo ilo mātou o waa ilunga nei, mātou te whaafeiloa E tuai le tātou e kālesia māsani ai. Mai lava I au sina o le kālesia, tōwolo whai le whaiva, te talo ma tāpua ia, whaiva ma tiuteo, lana e kālesia, mai se fo iso tātou atunu. Wha mālor tau pati, a mālor soi fuamunia nei tai au.
Sunga to ina mo lato wharitua ti a konu na mai ngai lua, malosi o le kālesia, e li mata maitai, se yo o lava ina e tātou whanau pele. Vi ia le tua i lau tau soifua, i on whai ona tātou poto i lalon malo le tua. O te whatalofa atu, ia i lātou ua mawhai o na asisi mai tonu ifo o le nei malu. O le tā ua utau suafa, to tele utau, ia ina nei misi fo i lau waai, ia ona vele malape o le tautalanga le nei tūla tae au. Ai au silfia le tua lo au mai le nei tūla tae au. Mātou te tai tonu whaatasi o lo au mai, ma lo tātou mafuta, o se whaamnu yanga mo i mātou nei tūla tae au. E fo le whaamoe moe o lo au mai le nei tae au. Ia o se whaamnu yanga fo i mātou ia te oi. Ia ona o tātou whaia le tua ma tāpena ina le tua le nei awala. Mātangofi, tātou te Feilauga iai i la loi fole, malu le tua, mai se fo i nei sa pati. E le whaangaroina nisi o le kālesia sa malanga, a siasi e se atu ma le kālesia, leo toi tari umai wha malolonga. Ia, si la fia le tua o tau uma, o le au le ta ua o tau suafa, ne i misi stasi, au na vele me le fifie stasi. Ia, au si la fia le tua, ia, wha Feilauga iatu ia te utau, pe a whai o leo toi tari umai manuia a o tau wha malolonga. Natu foi avea uma whai mo tau sui, ia, e tātou te wha Feilauga e wha toa le tātou tofi, whirwhili o nei sa pati, o le sunga le to ina ia Fesolai, Raymond, whaola, ia, o le ua tusi au ile tua na te mo moli mailo na whinangalo mo i tātou nei tūla te au. Ia, tātou talo ile tua, ile sunga to ina ia Fesolai, ia sa uni folo na whinangalo, ia whaatasi le tua mai ia nei tae au, le ngata ilea ia fua inga, le ngana e whanau ele tuasu, e na ia utou whaafonga mo whaalongo mai ia tātou maua whaatasi, le whina ngalo le tua, o lo whina ngalo e mo i tātou nei sa pati. La whailolo tātou whiwhia le nei tūla tae au, tātou tutula e whaatasi o le vi ngai lua se lau, se fun maleiva, ia vi ia le tua i mea wana whai, lo nā lo pele ua fuai mai, o ia tu atu o lo naola, ia sao mai lea whai toa, tātou tūla i whaatasi, ma pe pese e whiwhia le nei tūla tae au. Yes.
Whamaulalo i mua le tua e tātou tau. Lo mātou ta māpa i ai. O lo soi fua mai le langi e whawau. Le ua fia whai ai foi o lātou whina ngalo mo mātou whamoe. O mo whai fua no mātou tue moni mawhtanga fia. A wā sa mātou mawhawhau mātou nātou li nā fui vai aso. Tiu te mga ruenga sa whenga ielo nuu. Theo inga fo i lunga o wala te le vave i lei tū, ma lei tū o le laulangi. Lunga le ea o le sabi o le whonga e. Whaftai le tua wa o wala ia e o ma iai whinga tā ma poponga. Ia e whaftai le o lofa tū no. Sa tō whafoi ma mātou moe le pongi sā ua mouwhi malia. Leo e toi whanguina i mātou ne nei tai au. Fia lava o lātou whina ngala mo mātou. Ia e vivi ima whaftai oe no mātou tupu sisiles. Whaftai tēnā. Le tua, sauni lau whanau e whalongo i lau whiopa ia. Talo atu le tua ia tala o lātou whinangalo mo mātou loto. Ina ia mātou whalongo mo le langona. I si whiau o le a wholwholoina mo e mātou. Iai lo while mui o lātou whinangalo mo mātou whamau. Silo nai whamanuia e lau ona. Hoi a te ele poto le atamai. Upu e whanau e le tuaso. I nino mamlama e le lātou whafonga mo la mātou wha. Ia o e whamanuia mo e mātou nei tai au. Whamanuia e nei o mātou mātua. Iai foi lātou o lo whātau tolia pēa i ti ngāle tino. Iai lo while mu ma lau whamalaloa. Whamanuia e le autoru wau nai whanau. Iai lau teitei ngā lofa ia i lātou. Whamanatu pē ia i lātou lo while mu o lo tū mau pēa mo i lātou. Le tua whaamaloa. Amnia foi nei o mātou uso wāsia si mai. Mātou te whaita po inga whātasi i le nei tai au. Mais foi lātou sa whaimalanga atu i numa mau. O mātou tue whenua i le fia mo le oli. Ia e vi ia lava lau fia e whaamaloa. Amnia la ona whaifiau mo le aina. Ai maise lau e kālesia i aina taitas. Iai lau whaamianga mo i mātou ua lau whaamaloa. Le tua, oi mātou lau as whanau anga salama le atou toi mo lau sifa. Mātou teo mai foi tonu lo manu. Ai le atou toa lava lau sifia o i mātou. Whama ngalo mai mātou whaamaloa. Whaftai sui lau whaafonga mai. I lau suafu pa ia o mātou talo o au toi ni. Amen. Ria mele whaolalo sunga te akono mole whaamampuina o tātou surai. Ia toa mā tātou taulanga.
tātou talo. Ua tutulai o ona ti akono le tualo mātou tamā. Ma taulanga ma se furua e o au wha manuianga na e li lingi ma sa saa e a te i mātou i le nawa yaso o mua. O mātou toe mori tai mai a wae o i la ua fio. Taulanga ma se furua. Whalau te leina o lau au ma lau tala le lei. Talo i la ua fio ia e whaapa ia ma ia e whaamanuia i nei taulanga ma se furua. Whaamanuia ia i la tau na la foina. Ia la tau a le mawhaio na lafo taulanga ma se furua i le nei sapati ofo atu o mātou ola i la ua fio. A vea ma taulanga wa oe ma lau malo. Whatasi mai lo mana tamā, Sauniga o muri mai. Ono o Yesu o mātou te talo tuai nei. Amen. O le tusi o le amo mai ai ia se whiau mo i tātou le sapati nei po ua whitwhiria te Failauga vea ma tātou tusi whaitau tusi e Fesolai ma tātou upo e tolu e Fesolai tolu alona whai upu e fitu e amata i le tātou whaitau se ia whapau mai le whai upu e sfulma tolu o te mana o tātou se whaitau whaatasi umai ai e Fesolai tolu alona whai upu e fitu tātou te amata ai whangata mai i whai upo e sfuma tolu. E Fesolai tolu, tātou amata whai upo e fitu, whangata sfuma tolu, tātou whaitau. O whaia, ma awauna, e tusa ma le mea fua i fua ina mai le alofa tu no le tua, wana fua ina mai a tea ule ngā ruenga tele arona. Wa au mai a tea ule au pito i titi lava i le au pa ia uma le nei lama alofa tu noa. Ina ia o fola atu inu ese le o loa whaula i u ke viso e le masuesu e ina lava. E whaamaramana mai nā te fo i tangata uma le ubinga o le mafuta whaatasi le mea lilo sa nā tia talu mai i tukulanga na mua e le tua o le na whaia mea malama e Yesu ke viso. Ina ia ilo nei e li sili ma le au whaipule i mea o i le langi i le kālesia le poto winga ese o le tua e tusa marona fina ngalo tali wana mualawa na ia whaia e ke riso Yesu lo tātou waliki o ia o tātou mawai le whamalosi ma le taita inga ma le loto tene i le whātua tua ia te ia o le nei o te ai o iatu aua nei whaawaiwai na kua ngā tia ona o tō. Awa o le mea tau te mita ai e nā whamanuia le tua i le whaitawina o nā whio. I o rātou whaafonga i le pese whaatoa o le tātou lau.
sun will shine. I want a cold one that silver line. I've got a mansion just over the hilltop in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder we will never more wander, but walk the streets that are pure as gold. Ai long mata ilunga o maua ilena nu upula nawa ele o mama ele toita se ai savali ai I aura mama ai savali ai I aura mama. God is good all the time. God is great. And every day, God is awesome. And you better tell somebody. La toi fai, leva ia tu fatu afiala mai tatu ekalesia. God is good. And all the time. God is great. Every day. God is awesome. And you better tell somebody. Ia, whatawhalo yo au tafa mawhai ai. Whawhetai le tua wa ai atu ia oi. Ia. E whawhetai ale. Sango to ina. Tau to lua ina ia. So whatau wa ai le nei tai au. O le ranga whawhetai. E mo i e fau le tula i antua le sui i luma nei. Ia e le fau le sila whanga le atua. I le nei tai au se fia fianga. Ia e o se anganga whanga e tia fo i e whai masui o ma ua mo Fesolai sui au ai mo whai no whape atua le mātofi. Le e tau amo lua le mātofi le tai au le nei. Ia e whaftai ai le pa ia o le au whai ngā ruanga. Sunga to i ina, whengai mataro sanga, whawhedo inga. E ale ngata I leo le mawe ese o le tanto e kale sia mo whaino tanto whatasi. E le nei foi sa pati mata ngofie I le lofa malaanga le leo le tua. Ia, peo no tau sila atu de ie. Ia o lo whamanuia mai. Ia I mato uma nei. Ia o tau sunga le nei. Tai au manuia le sa pati. Ai le I la loa ia se whamatalanga e mua na o tau mawhai na ia whaata atu se ata manino. Nei whasiringia o na e whaure tū lai o lo sui. Ai ao na motu le pā o si le fia e pe o na tā ua fo inisi o whamatalanga. O le a matala u whamatalanga mai le teimina o urufale ai le kanesia. Tau sanga e lua awhe rua se furu. O ina a matai o na o interact pe ua o fiso tai atu ai ia isi o a inga lea leo te nofo a o ngai le teimine I whale asi. Fesolai suia, Julie, ia whapea ia, siu tōlua, ia ni ko Rita. Ma whai poipoi ante sema le tausanga le luafe rua sifuru. O le ia le sais le la, teimi nei. O le kale sia le o lo mātou sa amatai o na o ngalue ia I lalo le fua o le tala le lei.
le kalesia vai te fou. Ia o le kalesia, le paualo le kalesia ia e te sawa i le ola e whaapapau. A vea uma Failauga whauina le tausanga luafe luas fulmatasi, tau sisila atu iai, ia le lau o tau mauti noa. Ia ele o se Fesolai ta whao la lau Fesolai. Ia le Fesolai na ui mai i o ngā mua asa o le tala le leia le atua. Whauina le tofito ina le luafe lua se furu ma le lua. Ia, nau tau sisila atu i sio maa a inga whatau waal na, don't worry so much about my daughter, ia le ngai so o to ina e so ia Fesolai suia. O le tātou tere yo atu le whiau le nei tai hau. E iei se urunga li i na nofo i lunga i o i whangarei. There's a couple that lived in Whangarei. And when the summer comes, and then this couple planned to have a vacation down in Auckland. And then the man tells the woman, you should stay back while I go first, and then you can come tomorrow. Pai lolo lo ngā li i rea, e fia whaid mata whao ngai lolo i o Okilani. Mantua Whangarei e lungak, i lalo mai Okilani. E lolo tala al tamalo el fofine. Le lau mua o talo e tapena, masu e se tāpotu. O na e alatua i lea tae au. Na mua lolo le tamaloa. Sau tamalo tapena le potu. Le lau umana tapena le tamalo. When he got there, he paid the accommodation. It was very nice. It was hot because it's summer. And he's supposed to send a text message to his wife. O mewa tupu, o se se na enta le numera. O na se le o le whiau tustusia, i le whale tua o le whai whiau, e le 11 na tanu atu na tanu na nafi. Malolo, ua maliu. So he was supposed to send a text message back to her, to his wife in Whangarei, telling her that everything is all settled. Everything will be ready when she comes tomorrow. But the thing that happens is that he entered the wrong number. Just one single mistake. And instead of going to the wife, he sent it to the grieving widow, who just buried her husband yesterday. Nana fai taua ia le whaitua le whaiwhau lo maliu le whaiwhau. Oso ia inga ma le whatu ma maliu ai lau. When the widow read the text, he collapsed and fainted and died. O mai lo le kale sia su e atu le whaiau. A le text la e watu. I whapenei la upo le text. Hi honey, I just finished check-in. It is so hot down here, but it's okay. Everything has been prepared for your arrival tomorrow. Wa se lo la le text dia. O le text e sa tau na ave lo tolu. A wa se le fa tu al fai au le na teu si fai au. A le fai tau atu fai tu le text o fai mai. Ta lo fa o ela umana mea. O le fa to a uma no o check in. O ka se ve vela o la lo nei. Ai le se me te popole wa ta pena mea uma mo lo sau tai au. Ia fai tete o atu le soi mai nei to ina nei au fai texi o tato e karesia. Ole, whiau olo o mai ale tusi o Efeso. Tele na lau ngai na e Failauga whiau e au mai tusi o le whenginga fau. Olo ta aia manino mai ai whaatau nuunga o perfetanga, mawalo anga na whaata oto mai e le tusi o le whenginga tuai. E fia le nganga e tau mawhai na ia ofo ina se whiau ta ua mone nei tai au le sapati, ia whaatau ina e foi le wala au lia e peo na tuina mai. Ai puno mai lo wao, au whaile te talo, ia no tātou whaanga sororole le tātou whiau. La unga oelo mātou watua, nā tia la o au na whaatau wa. Se whiau e tā peneina mo I mātou I le nei sapati. Ia o ngā mo I mātou uma. Ai nā tia o mātou whaatau wa. Te tala mātou whaalongo, ina I mawhai, ona o mātou mauwaenga I whaoloanga mai le langi. Ina ia mawhai ai ona o mātou wola, e tusa I o au polo inga. No Yesu. Amen. O le autu o le whiau I le nei sapati. E whaautu ina e whapea. Relentless in the pursuit of God. E wane I whaavaivai I le atua. Pen whai foi ona whapei fo awane I whaavaivai
i le sa i linga o le atua. Aua nei wha vai i le rua mafutanga ma le atua. Pen whai whai no wha peifo. Aua nei e wha vai i lo tari tonu i le atua. O le tusi o Efeso, peo na whaitawina, o lo au mai ei le apo inga ale apostolo Paulo, anga i le ekalesia, to be staunch in their belief, ina ia tutu mau i le lato tari tonunga. Ao tātou whaitau i vai laina o le tusi le peo na whaitawina, o lo au mai ei le apo inga le apostolo Paulo i le ekalesia, ia tau tutu mau. Ia mausalia i nā le tau whātua tua. Ma ia sā ili manuia o le atua o loo i tua atu o tua pā o le alofa tūnoa. E leo se wheau e whaawhaingo fie o Natalia. A wafo i le taimi leo lo uruluti tina o le kalesia. Ai wa ave ai le apo inga le apostolo ina ia tau mawhai ina ia whaatu mauina le anganga o le whaatu atua. Ia tau mawhai ina ia maua pea. Tā ua fwode nā o lo tātou ia i le nei o langa. Vaenga mua o le whasoa. The attributes of God. Po tau o le atua. Le mawhai ono tātou sopoloa i le lofa tū no le atua unless we understand what God has done. A lea fo le porkalame le atua na ia instill ina i mo i tātou teito tasi. Ne mia iwa lo no whai upe tolu sfun maletasi, tātou whai tau whatasi e peo nei lunga le ie, i a whai tau, a ono lo walofa muti vale ua tele. Na ele matua wha umatia ai i lātou. Ma ele tu la fua i ai ia te i lātou. A wā o oe o le atua alofa fua, ma le alofa muti vale. Amen. Tangi al perfecta o Nehemia. Anga i le atua. E ui lava lai loa e se sele au tau lea sa iai, e ui e lai loa e anga sala tangata nei, a o le atua e alofa. Upu e wha mafa, o le love and compassion. O le alofa fua, ma le alofa muti vale. Tātou a maila se mai moanga whataitai na ia tātou i loa pēnā fua i se ale existence. Bo le iai o tangata i le nei lololangi. Na fua mai i le alofa. Na puna whanau mai le alofa. Tātou tilo i le nātu roa mea. Whai mai ale tuso kenese i le amatanga. Sa so ona. So ona nunomi. And because of love, God destined to have an existence. So to have an existence, it must have a creation. Amen. Lea laua fausia e le atua le fofanga atoa. Now everything come into existence from the word. Ina ua finangalo le atua, tupul melea, nana fetalai a tupu. Ai sa i le amatanga le upu, sa i le atua le upu, o le atua foi le upu. So ina ua iai la le fofoanga atoa. Everything was created out of love. Le alofa la leo le atua na tuu awanoa ele ngata e alofa muti vale, alofa fual na, ai toi alofa muti vale. Meaning, por le se say, I will always be there. Por le alo tanto whatauwa, he will always be there. Por le alo tanto le atoa, he will always be there. Whaongai le tua sasi, ma mena tutupu mai le taimi le amatanga e whaamata i lautari tonunga na fuli tua i le tangata nga i le malo si anga na ia fausia o ia. Aina whaongai ina le tua e whaatupu e reisi ta'widinga fau. For instance, whateitainga. Tato wai le anga sala na whai e ruru i tangata. Ana le tupu le mele nā e le sendinga pe ave fe au le tama leo kaino i le nui fea. Inota. To anga tātou whai tautus pa ia.
Ina ua tupul mena na mafu ai ona anga sala le ulu i tangata, a mai le osi ngā taulanga le auso le nei fai mai le atua, kaino felo uso. Nā talia kaino. Kaino. Wow, se leo leo lau kamanga. Kiri ropo feo iai. Me mai le ri, nā tangi mai le pala pala, le toto lo uso. Ai o ila na tangi ei kaino fai mai le atua, le ri ie, fa mangalo la, fai mai le akua, saula ale avet fea au le fea. Ave inota. Mili liwe le atua le mea fa le tonu, na tupu le amatanga le fofoanga. E avea matai muanga o se whainga le lei. O ina na whato a tau tala ai le tusipaia pena Fesolai le tusipaia ona whai awa ai lea o whānaua le atua i whānaua tangata. Amen. The existence is because of love. Ale lo fale nao le atua. Sa so ona nunumi na fausia. Fausia fatula fono. Uma foi leo na fatula fono ma my guidance. When there was a creation, God gave the guidance. The guidance to guide the creation. Mafuanga na ele mafaina fesopoa I meo laulangi nei ma meo fofoanga. Ele mafai ele I ana sau nofo le pau matu. Le mafai e oe na e alu e nofo I le siu manga o leisi. Fofoanga le atua sa fausia. Tai na le atua le tua oi. Fatua oi uma le atua me uma o le olanga le nei. Even the creation, whole creation itself. Therefore, e ala ina tu mau le kalesia le lana mau. Therefore, e unrealistic idea mea le taritonu ina le kalesia o le toi nofo o lesi desi. Amen. Te tua inga tutusa. Because that will go against the coexistence na whai ele tua fofonga. O le tele o mena tutupu le whenginga tuwai. Na a mai ei se le sona tāu o mea lea na a mataina I le whenginga fau. Wa o mea umana tutupu le whenginga tuwai sa tau a mōpo o ia whaatau nuua. A o aina te whatinoa. A o le a fo I le taimi e tupu ai. E ina wa o mai le whenginga fau. A fio mai e su whaatasi ma le au so. E tu I ai le whesiri rea. Where? How, why, fa pe fea, fa pe I, o a fea, o la le taimi. But the interesting fact, Jesus never gave a direct response. La ngai direct mai lole a mai ngol fea, wale la se mea kakau e whaia. Pa wale mea kakau si tipiti mfatari. So se kai mea whekalai e Yesu, that's why all of his saying, all of the gospel that Jesus made are called parables. Amen. Nā ngā ringa whai ngō whata oto. Taimi umai Fesolai e le li whaola I ona so o ma whai eina na ngā luenga na tala noa I upu whawhata oto. Ai sea, whai lau ngā luenga e te tango I interpret. Lea, e whata tau I ai. Sau le ise li fufui whaatasi la lima whai mai o le fufui whaatasi o ma lima e whaalateina. Ma, parables. Whawhatusa. Tau le ise li whai mai o ia o lona taritonunga nga I a Yesu o le alo o le atua whai mai Yesu o le maa le whawaela o e kāresia a o oi. Mi vingi whakolu mua ki whawhiki e kia. We au mai a te tātou le mara maanga o lewa a mai le wa inga lau tele o le alofa o le atua i a te tātou. In all these clips, mea te tasi. A mata mai lava I le fofoanga le so ona nunumi le nama le lau telenga le nā, fausia I le atua le, whaata I ta inga sili, tu umatamanga, to e sasi fo I leo tangata le ana sau noa, I eri sunga te ta in matou le sona le tai au le nei. E tena tuai le nā. Tā pena ina leo I tātou mo le loto I whale o leisi a tātou tawiringa ma le savaringa I peona o tātou iai. E tele me mo ni mauanga I le lofa o le atua. E ano I tusi ma moli maua le fionga pai a le atua e whata tau I winga nei o le atua. Po attributes ia o le atua. E ma whaino tātou whasoa, ma whaino tātou whapea mai na whausia I tātou I le image o le atua. Physical image. Ma whaino whapea atu. E mānaia.
A ia mauti noa e tātou, ia mamafa la tātou taritonunga, not so much of the physical existence o le atua, but so much of the spiritual entity o le atua. Le nga kau ke kalangolo le mele, nga o nga kako ka mawhailo lea, e whaile kako melo le discrimination. Whawasenga loa, o aie fōringa i rea kua, o aie re fōringa i rea tua. But let us all come into a collective understanding that we were created in the essence of God. The essence of love, the essence of respect. Ma mea uma uinga le lei ngai ke si da fia. O le alofa, o le whamaoni, o le ono sai, o le whapalepale, o le matamau, o le lima fōai, o le anga le lei, o le whetausi ai. Kele ngā mau mea. But whamatala ua mai le fionga pai ale atua. For instance, you talk about garage. Le langona o le toa, po le maua o lo toa fima ali e whatino i se mea. Tala noa ia le tusia Iosua. Mua. Whai upo e ono, whai upo iwa. Tala ngoa ngai le fōwhanga le tusio kenese. Discipleship po le whai maso o lo tala noa tusio mareko. Encouragement po le whauwhautua wha malo siau. Tala noa ele te Salonia. O le whatuatua po le whaifi le tusio Mataio. Tala ngoa ele so o tanga whale ainga tusio Efeso. Fasting po le anapongi ia. Tusio Isaia. Ma le fellowship po le tamu whai wha ua wai. Sau le tusio Kalasia. A o nei winga le lei uma. It all comes down into a collective fellowship. E le i predestininga e le atua o e te ola tuto tasi. No, you were destined to be in an environment of a collective fellowship. And that's why we're here. Because of the belief, and we have the hope. Discipleship. Nangaruanga whaolanganga. Kei lole mele kupulolongi kai mingei. Ua always awa kama whaikanga kai whaamau le mele o le self. Sa waonga i le lua fesu whai le ingeske papa ngala. Ola whai aonga sa i le ingilisi o le se ngoia ngalu male mana Diana Beetham Scanlon. Aina lang fesiri sa whai le si aso makovisenga. Can anyone tell me where is the greatest prison on earth? Kari umal visenga, o Amerika iai, o Sainga, Japan, Korea, Filiskia. I'm Amerikari. The greatest prison that ever existed on this earth is the prison of self. Self. No whapea for me, myself, and I. Did you know that the law of creation is that a creation has to offer for another creation? O le tūla whono le nao le whōwhoanga, e ola le isi mea ina ia ola i le isi mea, whaidei tainga. E le pa'u le timu mo ia, e pa'u ina ia whasusu le lau ele. E le ta tafe puna vai mo ia lava, e ta tafe ina ia whasusu le whōwhoanga. E le susulu le la mo ia lava, e susulu ina ia maua e isi mea le whōwhoanga, le mawhana ma le malama. So why are you focusing on only yourself? If creation and the law of creation, you're supposed to help each other, then why are being imprisoned in the prison of self? Samoa. Okay, ola mai ola whakasi uncles or aunties, grandpas and grandpas, all the squawkeros, an extended family. Se ai vai sa is ulo whape ai ngā Samoa, kasi se ulo e whape. Ai se because we care for each other. We cook the food for the whole village. We do everything for everyone. Fesolai ai. E ka ke ia la ka ke whamaru kulo, sa pa ki ko kongor whakaile, kui bebe, e se whasi mori ngare se i. We were sharing. And that is the main idea of creation. Share. Kena mena wa tupu, whamaua lunga kanga o ia. Kere popole pe polu le ea, whaile mei alere e lau kawari. Kere popole polal me kupu. Susungu lau lapisi, kulou sa paki, ere se mau ke popole ai.
But what about the other creation? They were created in order for you to survive. But because of ego and pride, mukakuleango ai. Kelo kako perspective le kaimi o ko focus kako ngau kako. Au kako kalongongi mengio ainga, ko mga kuai alo maku ko inga ya so au fakaskas. E o mer kaimi ngai, still passo e ansa isi fesiti. E o mer kaimi o kalia isi fesiti do mafofo. Me se ala le olanga kako fa samu sa wat. Uma. E uma ala po. Kere fa fa pe o tupu nei o lo kero le kari e mengai ko inga lai fa ya ala nga ai le se mo ia. O la si la fa siri pe ko siri ngo paso e kaukari. O le mele wa uma nga fasi o i da wa kurunga fe mai. A me nga kan. Excuse me, o le pai mo io kangi fonga fasi au, that's why I'm kangi. What I'm supposed to do? Laugh? Para waka ko wo el vaenga nga o le sakol nga o le ainga. That fellowship that was there. Seldomly, seanga ka ko koe vai e ko kongo ainga kai kas. And it's a good reminder for all of us that if the law of existence of creation was supposed to help each other and help one another, therefore that's our main purpose in life. Help each other. Alo fai ai. E renga o kangaka fo ilare I fa molmole. E le si kai mi anga lela, anga ngafi. Ma mai mal ko ingal makaro piki aku ma vende de ku fo ile ilowa. O le lo pala me ngale ngaru saw al makawa. E fa ku lo ko nga feme. Wo wika ile kangaka de ngai lumo ka o nga kongi nga la pisi fa. See, we should be like that. Kako worry nga si manga, kako popole nga kako si manga. Popole nga I me si o mia kako because if they are not there, our existence is zero. We are here because of them. Fa solo fe au. Sa fo le mole la to ia. Vai ngalo na lu fe au. Our weakness. O tatou vai vainga. Lua ko inito lo sfuma le lua lo no fai upo iva fai upo se fulu. No fa pe mai ai leo ia ia te au. O lo nei alofa tu noa e lava lea e fesoa soani ia ante oi. E wao le vai e fa ato ina ai lo mana. O lea ua tele ai lava lo fia I le mita I mea ua o wa aia iai. Ina ia tu mau ia ulunga le mana o keriso. O lea o te fia ai I mea e vai ai. O le whaleanga mai, o le whaleanga mai, o malaia, o le anga tele mai, o le atu atu vale, ono keriso. A wā pe a o vai. Ona o ma losi ai dea. O le fesiri ngeri kero ka kole songa ngeri sa pati nei. Why are we still in the same spot? They have so many stuff. They're getting richer and richer. But we are the people of God and we are just sitting in the same thing. Ade. Wape a o vai. Ona o. Alo say that. You know when you are weak in your physical body, that is when you know you have the strength spiritually. Amen? So imagine if you got the world. Ai maua umangai me kerengi. Sa e koe banga kua iai se kua. But things happens for a reason. E ein mafua ngai ren kukupu me ya kako. E kukupu because it reminds us of anything. Wewe kala le kua ngafai nga wasafa ka ngale lolo. Mai na kua ka kura ka mare runga I. Vari fa pea. Which color rainbow? E fai mafa manatu ya te outou. I le whea ngainga o sia. O te le to e taia mea o la umalava. So some things happens in our life is not because it is destined to be happening in our life. It's because it's a reminder. Reminder yoi.
Ai asisila foi la o ia ngai la langi le ka ko ke inga o ye ka nga ka o fia siri fia maulunga o mai ka mo fai su ele pawa me uma. We were created in the same elements. Fausia ka ko elementi a kasi. Fe mea le law of nature le kusipa ia. A mai le fulefu ma le palapala ku fa kasi ma le mana vaola maua le tangata ola. Your existence is a composition of some elements. And in your ending will be a decomposition of those elements. Tum fingu fa pe ku fa penga, fa malo si awe yo ka ko langonga mamanga. Lala le nga ka ko ki ka mo fa ka ko ki sa idi de o mal ka mo ai nga lala ka longo mer ku spaya. Lea se ao nga e ke maua umai le lalo langi ma le aku lau lau ai mau mauai lo wola. So ise la kai me kuku poi fafi kauri ya mako. Kai ke ingol mako ainga. Palo le taua yo le savali i me le lenga ke lo me kuku yo kako wolanga. That is your road to achieve your purpose. Nganga e kakalo ai. Ke leo ka ngaka, ele achieve lo le purpose, sui lo le kou, sui lo le aim. Ale fautuanga. Ale mwhainga achieve lau aim nea, sui le awala. But don't change the goal. Change the ways. Ei ka ngaka lai fi ngau mai e fia sau e mafuka i lea kua. E fi ngau i a maua le laso kanga ma lea kua. Nganga le kau o le laso kanga ma lea kua, sui lo le me, alu iei longa mafofau, le koe alu lo i lea kua. Paro le fautuanga, a whai ngai whea ngai oi malu i kau i lo wala nga i lea kua. Au ala suia le mea le ke kaula i ei, lea kua le ke kaula i ei, sui le awala. There are heaps of other lanes e ke kau i le aim lea. And the reason why you're not seeing it because you are not deep enough. E le i lava whaafika auri rua ke whea ngai e ke stone chai, e ke kuku mau ai. E ilar kai me ke whapea, lai se ki a au ia. Happy hour au ia kei miu. Pare ka ua lu i kau mo kofofonga i kukupu o kako wolanga o ngai ala ilo tātou whatuatua. Mua korinito suma tase whai pulu suma valu whai upetolu suma lua. A ia sua i fore tangata i ante ia. Ile ai o ia ile nei a reto, mainu ile nei ipu. A wao le ai mainu, wa ai mainu o ia ilo na lava wha masinonga pe a le whautauta o ia ile tino. O ko uma le wa kofo i le ango ma le mangaia ma le sua malia o le atua. E wa mai wha e te tenga mo tātou. A wa a whai ana tātou wha masino i a te tātou. Po wa le Fesolaina i tātou. A ua o ina i tātou e le li ina ia wha masino ina nei matua Fesolaina i tātou whatasi ma le laulangi. So your goal malau malevala awino oe e te iai le tai au le nei. Pea no whai atu. Your goal as a member of that creation is to do your purpose. Lalanga e inga le whaonganga le ka le sia le o se loko. It's called a mission. Seventh-day Adventist mission. Because you should be called missionaries. And your life in this earth is limited. Au tato iai le afu o le manawa o tātou tina. Kangwale mafofolo loto i le maenga lea. When we were there in our mother's womb, we ngā fausia ai lima o maka, karinga, o le isu. All parts of our body was created in our mother's womb. But o le fesiri, sa whao ngā inga. No. All these tools that we have been equipped by God was created in our mother's womb, but we haven't used it there. It was created in our mother's womb to get us prepared to use it in this second home of ours. Amen. Kangola e fika whal mafofau. Your preparation in this world for the next one to come. Lala ka penganga ka ko lolangi ngi ka ngofai. Ka penga i lo loko re ke nga fai kala. Ka penga lo loko, ka penga lo nganga, ka penga lo fa moi moi. O le tāua o le tātou savalinga.
Ia kako savavali ma le whatuatua. Savali mo lo kako maukingoa, e le tu la fo ia i tātou e le tua. Whai u whiau. Le vaenga muli muli o le whaamaru si au. Te maua i le nanga leo fit mai kongu i le screen a le technician. A le vaenga muli muli mo le sifia o lo maua i le tusi o le Corinito. No, tu se Isaia tolu suma lima fai upo e fal fai upo se fulu. Se su e foi eilau tu se paia fa man mole o tato mau mun muli na e ona o no folole lanu. Isaia tolu suma lima fai upo e fa e fai upo se fulu. Se o tanto fai tau fatas ya. Fai atu ia e waloto vai vai. Ia o tau fa malolosi. A o tau te fefefe. Fauta o lo o tau atua, le ao o mai ma le tau i masui. Le tau i lava mai le atua, e a fio mai lava o ia ma whaola i ante o tau. O na whapupula i na i lea o mata o e tau aso. E whalongoa fo i talinga o e tutuli. O na oso oso ai lea o le pipiri e pei o le aila. E pese fo i le laulau whaiva o le ngungu. A wae oso mai le vai le vao la fulafua ma vai tafe le toafa. E avea fo i le serapi ma vai lepa. E avea fo i le nuu nau mati ma vai puna. O le mea e nono fo ai luko e tā oto ai i lātou. E whai lea ma mea e tutupu ai u ma kome. E iai fo i le ala tanu ma le ala. E tā ua fo i o le ala sā. E leu i atu iai se ua leanga. E whai mo i lātou lava. E ui ina valea se malanga i le se lava. E le iai se leona. E le alua e foi se manu fe ai. E le ia i lava. Tongi o laina. E foi mai e o tongi o laina i le li. La tau te o mai foi e siona ma le anganga ma le ori ori. Whaba vau i lunga i o la tau uru. La tau te maua le ori ori ma le fia fia. Ai so sola ese le whaano noa ma le mapu i tinga. Ya? O le whaingo ia o le lautua o le inafo. Taimi o whangotanga e te whaalongo i upuna le atunu. E le o le laua manua e o le whaamuri o atu. Ma ila le whesiri e tere na whesiri e le autari uta. Ai se ae la ina tā ua le laua manu. Pei meire upo e tautai. E ala na tā ua le anga i ale lei le lautua o le inafo. So, i le olanga i le taimi nei i le tātou savalinga. E le whaingo fie. Yesterday, your yesterday, it's now your history. Tomorrow will be a mystery because you don't know what will happen to you in the next few seconds. But today, the best day to be a member, to be a very honored member of that creation is today. O le aso e avea i oe matangata e te tūlai e whaatino lau matafa i oi e tusa o lou wala awina o le aso. Amen. Wala watu lau whaipes. I say, oh, e ale ponga i
mu